Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bamararat aginawa nga kagida piraka. Bamaka awid akal kana aya awid akal kana da piraka. Suman siya sama si mantun na aya kalilid. Matatagusan ko ta pamikiran yan. Aya kalilid kinabalang. Na ando man ay kapako niya sa pirak. Kagi aya panarima yan nagyang ko ta pirak na aya kisulb ko lang mantaman. So di ba kan naan makakan. So, kasakit na ang kabulungi an may pamasa sa bulong. O paman nagyang kay apirak na kusaran sa iko lang wa kailangan umano siya. Duty sabab aya kalilidi man to, sama si man to, na aya pamikiran niya na ando ko mga di makasukat sa pirak. Taman sa igira na sumano siya na karibat sang kuto surong yan, udi na sabut yan sang kuto riski. Kagina na pirak na pdan ang mga riski, wallahu subhanahu wa ta'ala muli yan raka. Na igira man to, sumano siya, nagpanamanamaran niya ng kutakakuan niyang kupirak na di niyan kapikir o halal ang tawa ka haram apagukitan niyan. Dito yung miya katuludun sa kapanggalib kaya sa haram. Asar buo makon niya naging kutapirak. Ginan mong isa pa nagatuntan wa mindegang sa ilaka, mindegang sa drug, mindegang sa pakaberg, mindegang sa berang-berang, miriba, lango na haram asyul din yan. Kaasar buo makon niyan aging kuta mapipikir yan. Subhanallah. So manusia na waraan niya din. Apya mulaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang utakabubayin yan ko. Tamok. Napado nagyang kay apiraka. Nagyang kay apiraka. Kabubayan tano. Nakanabatan ron sa kilaw Allah subhanahu wa ta'ala. Kanabakuptaro ay sa kami. Na di kami kabubayan sa pirak. Langon tanong kabubay sa pirak. Ugay na ikapakarata yan. Naigira agyang utabubay ako pirak. Namiyang itulod kaniya sang kuto haram. Odi. Nagyang utabubay ako pirak. Na kaya sababan sa kaya talikudin ka sa angkota din ka di kasuatak wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagina ni kapupakarata yan. Okay? Na. Dito nung maiinang ka, as isa Quran, na adna inipang dausan wallahu subhanahu wa ta'ala. O pamaka, ingulalan tanong sa pure, ingulalan tanong. Na dadin sa akal ka, ituman wallahu subhanahu wa ta'ala, agyang kuta resultan yan. Anto no to? Agyang kuto so kapag istighfar. Ni aloy sa Quran. Agyang kuta kapag istighfar na miya kadakadakal resulta amapya. Mapagunga amapya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yugsilis samaa alaykum midrara. Katiyo paganay resulta niyan. Giyang kuta kapag istighfar. Kapamang ni sarila ko Allah. Kambalian ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay paganay resulta niyan na pakaturunan Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang kuto oran. Anto na si hikmah sa giyang utaka pakaturan ng kauran. Giyang kanan auran na giyanan kapital o langwa baranga par langwa pkekan sang kai adunia. Igira man ito mayroon sa uran na pagtuso kamais, pagtuso ilaw, pagtuso benggala, so ubi, langwa baranga par. Napkasabapan sa kapagtuyan na giyang kuto uran apa pakaturan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay katimbalai na igira may istighfar ka Allah subhanahu wa ta'ala na priskiyang kanya sa kekanaka. Priskiyang kanya sa kekanaka. Nah, ikadua, yursilis sama alaikum midarara wa yumdidakum bi amwal. Nagumbagang kanapan wallahu subhanahu wa ta'ala sa tamok. Maganon niya sa tamok. Allahu akbar. Napadsagyan mo ta mga tamok, nagyan mo ta pira ka. Subhanallah. Asar pure pag-istighfar ka, pamangni ka sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala, na dadin sa akala kagina aya, kataro ayaw Allah subhanahu wa ta'ala, daasang kanon pamikiran. Da dua-dua ron apa mikiran samat ana benar agyan na mapunggulaw la o pamakas ka na pure ka apamang ni sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. O yung didakum bi amwali wa banin. Pwede pa na resulta niyan na upamakas ka na ad na karomang ka na miyatiya ka pakatutapiyo agusi karomang ka na da kanudin riski wa Allah subhanahu wa ta'ala sa muryataw na insya Allah subhanahu wa ta'ala na kasabapang penai. Sangkuta kapris kinyan rakano sa muryataw. Inos kan na pakandaglan yo so istighfar yo si Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya pagin ka nano saya. Diyan ko ta kapag istighfar tano kapamangnitan no sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala na aya pagin ng katano ron na kailangan ng beloy a pure apamangnitan no sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ko ta kapag ngiraw astaghfirullah 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 na kailangan a pure. Ay pipikir na karoon na, ya Allah, narilay akong ka. Rilaan karakan sa mga dusa ko, masul na ako sumapayag, sumalaon ang tawa ka sumaytoon. Rilaan karakan niya Allah. Ribat, ubaya paniniat na kasayo mo ta, di nga di ka pag-istighfar na, ubati ka astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah na, aya paniniat na ko na pirak. Ribat.
Keribat ka, kaya bisa antap ka sangkot tadi nga di kapag istighfar na pirak di. Aya antap tanu sangkot tadi tanu di kapag istighfar na antanu karila iwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na opuon tanuanan mapakatanto aging kanan ipure antap tanuron nang gemaw agyang kuto mga unga o di tanu di kapag istighfar na isang din agyang kanan ami aawid akal ka sama simanto. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Sagyang ka iya makam patauras na bumagus sa tanu say anto na unon okay to kita. Akabaloy tanu malangas ibuntal, malangas ibustan ko salakaw di salakaw. Kagida numan sagyang ka iya kalangas abuntal na isay niya miyak kalala atande sa saka na mapya kay paparangayan. Na pagpanaya ko mga sifat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kailangan aditan ron di kapanayan sayanan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So adna mga tao amya karagergen agyang kuto akapakalangasiran. Uga idna anton onon okay ta. Akabaluyakan malangas ataw kusalakaw di salakaw. Okay? So paganay ron mga gaga na na istish'arul ajr alladhi rattabahu asy-syar'u 'ala al-bashashati wa husni mulaqatil muslimin. Kailangan asaka na magdam ka. Udi na tangkadang ka sa ginawang ka, agyang ko to kalangas kay buntal, kalangas kay bustan, sa ikusalakaw di salakaw, na pembelasang kaon o Allah subhanahu wa ta'ala. Malagid, ang tawa ka sa nga piya kalangas abuntal ka, sa ikiina ka, sa ikiyama ka, sa ikipagaring ka, sa ikikarumang ka, sa ikiwata ka, sa iko siringan ka, sa iko ginawain ka, nang belasang kaon Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat tadi tabiya na suraga na di kapakay ubang kapakalala sa abuntal ka, sang kuto manguda ka amay beded na pimbutan afitna. Okay? Na, ikadua, akakabaloy tano, malangas bustan, buntal, sa ikusalakaw di salakaw, na ittiba'u hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kailangan na matanggad ka sa ginawang ka, agyang ka iya kapakalanga sa sabuntal, kapakalanga sa bustan ka, na padaya ko turuan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailangan namin gulalan tanumang bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na daalawan yan, amala iyawid akal, ugay na kagyading kaun kasipat, kagyadamang bu alawan yan, miyak kalangalangas ko mga kaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, okay to kita, kabaloitan ang mga lalangas, nagyong ko to hubbun nas, yaj'aluka tabushu fi wujuhihim. Kailangan ka na kabubayan ka sa mga tao. Kabubayan ka sa mga tao kaan makalalangas subuntal ka. Kailangan ka na so ipimbitirain ka, so ptiruan ka, o di na so mipupantag ka, na kabubayan na kas kanyan. Kabasta man mipupantag ka sa tao, basta man kabubayan ka sa tao na lalayo nun makalalangas abuntal ka. Basta mipupantag ka sa tao, o di na dingga ni mimbitiray sa tao, naigira man utap kabubayan kas kanyan na makalalangasun lalayon agyang kutwa buntal ka. Masya Allah. So kailangan na ikapat na at-takhallusu min as-sifati adh-dhamima kal-hasad wal-hiqd allati taj'alu al-mar'a yamqutu min hawlihi wa yakrahu lahumul khair. Ikapat na kailangan asaka na mipuka sa aka sa ginawang ka, makuang ka sang kutwa, puso ka ang kutwa kasiig nagukar ita kadengki. Kagiyong kutwa kasiig karit kadengki, na kasabapan ito sa dinga kapakasinga, kasabapan ito sa karirimurang ubuntal ka, sabab sang kutwa kapakaawid akal ka sang kutwa, sisiig na ka, ririt na ka, na kailangan na mipuga sa kaunanan, ay katimblian na kailangan na da mapapadalam apan yakit ko puso ka. Sa manuto, na isabot na nusan, na sumanga tao, ang mga lalangas, na ayad na akakalilidkiran na sumanga pusuiran na masusutiran sang kuto, kadengki, karit, nagukapakasig. Subhanallah. Ikalima na at-ta'awud ala rasmi al-ibtisamati ala al-wajh wa muhawalatu an takuna simmatan daimatan lishakhs. Kailangan malayam ka ginawang ka. Layamang ka ginawang ka, makalalangas din agyang kutwa buntal ka sa iko apianton o din betad. So gyang kanan ang mga ukit-ukit aloitan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na uminggulalan kanan biiznillah subhanahu wa ta'ala, na pembaloy ka malangas ibustan, malangas iparas ko salakaw di salakaw,
na kaparuling kaagiyong kutua balas ang mapapadalam saya na miyapad kapan ko mga tao. Isa din mga pipi paparangayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.